Indege Burundi yayobeye mu kirere cy'u Rwanda nyuma yo gushaka gutera Kamanyora ngikaraswa bikarangira iyobeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Incident y'indege Yego. nta incident y'indege no ngo scandale ku ndege. C'est un scandale à déclarer. Sibyo? Icyo abantu bakomeza kwibaza ni kimwe. Ni rya jambo ngo ntanduri ivugira ubusa. Uzi ko ibihugu bigira ama autorité cyangwa office zigenga indege za gisivile. Ni Rwanda ruyifite. Yego. Twamenya amakuru y'ikirere kuko muri security ikirere kibarwa nk'ubutaka. Uko wavogera ubutaka niko wavogera n'ikirere bijya batera metero bazamuka. Ibyo rero tubyumve kimwe. Umbaze witwa Fisto Krisnovich Balanganayi afite n'indi. Afite ni Tokyo? Afite? Ni Tokyo. Tokyo gute? Tokyo n'umuntu wafashwe muri FDLR. Nanigize ngo niwe ugiye kuvuga. Numujyanama wa president akaba numwe mu bavuga rikigera mu ishyaka rya Tshisekedi UDPS. Yatangaje ko ngo igihe kigeze cyuko Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo ifata u Rwanda irwiyomekeho cyane ko ari igihugu gito kingana n'umudugudu ugereranyije n'uyu muturanyi wayo w'igihangange. Abaturage bo muri Grand Lac kubera amakimbirane akunze kugenda ari karinga yongera garuka agenda garuka. De toute façon igihe hazazamo na trauma. Yuko abantu bavuga ibintu muri rusange yewe n'abari kwa Tshisekedi n'abari mu mpande z'isi bari pacifique. Turabazi hatazajya mu tuyobya ngo tugire ngo miliyoni 120 Kongo ibara kuva kujira kujya 120 120 millions tuvuga n'aba FCM 23 barimo. Nta muntu wigeze ubakuraho ubukongomani. Niba rero nanga atari wabivuze bikavugwa n'undi, niba amakenga atari bikavugwa n'undi. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Turabasubuje omurereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abingenzi cyane kuri twe ndetse natwe tuzajya tubaha amakuru umunsi ku wundi. Dukwena Marshal n'umuntu wacu n'umuntu wanyu. Nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. David Karame meze ute? Meze neza Sandrine. N'amahoro. A bientôt. Amarinete waje kuyabona felicitation mama. Yari muri yindi bag. Ngira bag nk'esheshatu. Nyamara usigaye ifite ikibazo. Wagira ngo ko zikudakunda inyama. Ngano ari inyama kandi bakunda kugira amazi. Bahwishe ku nyama bagize iki? Birashoboka. Nazibonye ari ebyiri biransetsa. Nari mfite bag yene ntabwo nari nzi yo natwaye ku munsi ubanza. Nashakiraga mu itariyo. Nuko nza nziye kuyifata ngo nyikoreshe. Ahubwo nzisangamo nyine narihebuye. Yego. Ariko numvaga nyine ziri mu rugo kuko nawe urabizi narenze urugendo urumva? Yego. Urabizi ko urugendo nagize hagati yaho twari kumwe no mu rugo nta yindi transition rero yabayemo. Nagiye mu modoka ubuse ni wowe wari kubuzifite. Ahaha rimwe uzabitaho wagiye uze kuri location. Ese ko navuye hano mu modoka nkagera mu rugo modoka imodoka kuri location ngo nigewe wabigize. Rero mwari kuzishyura. Ndarengana. Mwarasenze ziraboneka. Ntaho nagenze n'amaguru. Rimwe zajugunya ibintu n'ukuri kw'Imana avuge ngo nabimubikiye. Magambere rero. Ugenda uri jisho. Gambere mu mateka naza mu kigano twaba twambaye kimwe. Ikintu ukibura umuntu urabona amasogisi. N'ingofero. Ingofero so umusatsi w'abadamu ntubumeze nk'ingofero. Ntubu ufite ukoze kara y'umukara nyine. Sa n'umukara shokora. Shokora nyine ariko n'ingofero yangirimo agashokora. Okay. Ko wambaye imikara rero? Ukunda imikara nawe? Je mfite imyenda byinshi y'umukara nabyizi. Ngegere dukanzu twinshi tw'umukara utujipo twinshi tw'umukara byinshi. Umuntu abantu benshi bazibaza ko ngi imyenda myinshi giye y'imikara. Icyo uvuze nuko amakola y'imikara cyane byinshi. Abantu bakunda imikara rero bubaho. Ibara ry'umukara isa neza kuko ikintu cyose ushyizeho washyiraho umutuku byagira meaning, wagira umweru yagira meaning. Ntago ugora abantu mu iyo ugiye kujya gukomplete ibindi.
yego ubwo rero wabaye mu mukaliste. mu mukaliste n'isaha wenda nambaye black. Isaha ni black ariko n'isaha kabisa kano imikara kantu se ko kutavuga ko black, kano kantu kavuye byose ndabona ari imikara. kano kavuye Mwanza muri Tanzania. Ni gift ntabwo kabohewe hafi. menya umuntu wakaguhaye ntabwo muzi ndamusuhuje nibaze nuko kareka numva yewe sawa kanikomereza ikiganiro ntabwo nshatse kuvuga byinshi tugende rero twigendere mu makuru. Masha hari amakuru yakomeje acaracara ntekereza ko nawe wayabonye cyangwa se wanayavuzeho aho uturutse aho bivuga ko ngo indege Burundi yayobeye mu kirere cy'u Rwanda nyuma yo gushaka gutera Kamanyora ngo ikaraswa bikarangira iyobeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikahagwa se ntabwo birimo kuvuga ko ntawe uvuga by'ukuri. Ariko nanjye ndibaza ntawe uvuga ngo kuko simbizi mbega ntabwo turabona aho ntuzi kuko akenshi incident y'indege yego nta incident y'indege nuvuga ngo scandale iri ku ndege c'est un scandale à déclarer. Sibyo? Ntabwo scandale y'indege abantu wenda batazanagira ngo nubwo yaba na drone ishobora gutera sakabaka. Yego. Kuko neberwa mu ndege ujye ubona n'abagerageje kuzigurutsa uko babonye kose mu Rwanda baranafatwa bakabisobanura. Yego. Utabisabiye uburenganzira. Hanyuma ivogera ry'ikirere rya Ange runaka harimo nk'indege yarenze umupaka ikava ikajya hariya ntabwo byatambuka bitabaye ibintu biri officiel. Yego. Ni kiyasi cyo kwibaza ngo byaba dekarare ryari ariko ntabwo ari amakuru yatambuka gutyo gusa. Yego. Sasa rero nubishyira ku Rwanda sindi bubyemere ntabwo ndabona abashinzwe umutekano mu kirere babivuga. Yego. Yaba ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingendo zo mu kirere yaba inzego z'umutekano kuko urumva iyo Ange iyo ishwanyutse cyangwa se ikayobera niki abaturage barahumurizwa bakabwirwa ibyo ari byo. Yego. Mu Rwanda twabonye drone zikora mu zindi afere zagira ikibazo bikamenyekana habayeho kuvogera ikirere cy'u Rwanda ko amasoko ya Kongo. Yego. Bikamenyekana ntabwo mbona ko igihugu nka Burundi mwamuri muri tension diplomatique hagira Ange iyo mu kirere inyurayo ikavogera ikirere cy'u Rwanda ngo tutarabona itangazo. Icyo abantu bakomeza kwibaza ni kimwe ni rya jambo ngo ntandura ivugira ubusa none se uyu kandi wabihimbye yabikuye nta cyabaye ntibi byaturutse ariko by'ukuri je nk'umuntu usesengura cyangwa se nkora commentaire ku biba bishoboka. Yego. Jewe ndafata disponibility ya mbere nyihe nka 20% aho byaturutse 80% nyisigire ko ntago byabibanga byaba inzego zibanze zabitangaza suko izatacinze ku kibuga kirere cya Rubavu twarazimenye. FDL rasa mu Rwanda kuviyo zabonagana mu Kinigi twarabimenye. Yego. Hano ni byinshi cyane ntabwo mbona ko ari umuriro wazimya sibyo. Ariko rero nyine ubwo turakomeza gusakisha amakuru agenda akura kuryama ugahemba icyo kintu ugahemba drone nkaho wabuze ikindi kintu uhemba. None se u Rwanda rugize ubushotoranye nk'ubwo rwashyiramo imiyaga abaturage se babifata bate? Erega burya ubuyobozi buva bukagera bukorera abaturage sibyo. Yego. Bugomba gutanga ibisobanuro ku baturage ibyo bita press release cyangwa se itangazo rigena abanyamakuru. Ntaryo twabonye noneho kandi njye ntekereza ngo igihe hari amatansiyo hagati y'ibihugu nk'uko bifitanye ibibazo umwe abashaka kubona kundi yakora penalty sibyo. Yego. Ko yakora nyine yakora ikosa ngunda rigaragaza ntago ari kuvuga ngo yakora ikosa urihishe equipe adversaire mukina yabiba penalty mugakunda kandi mushobora kwikuramo igitego. Yewe rero musesengura ryanjye ndabifata nk'amakuru akiri hoax akiri gihuha mpaka igihe umuntu azabonera ibimenyetso. Yego. Ariko se nanone tukongera kwibaza wa mugani w'umunyarwanda n'ujye uvuga ngo ntandura ivugira ubusa ku musozi wa mugani bibaye koko atari byo icyo kikaba cyaturutse hehe nanone rero ari umuntu wicaye gutyo gusa se akaba yakizana nanone David icyo tukibazeho buriya gukura ni igitangaza. Yego. Buriya gukura ni igitangaza Andre so uri muto ariko nukuru hari ibintu uzamenya utaruzi utarakura. Uzi impamvu zo gukura ni igitangaza nuko mu mibereho yanjye maze kuba muri evenoma z'intambara nini zitari munsi y'eshanu. Yego. Ariko
intambara iyo ari yo yose igira bitewe na step igenda igeraho igira impuha zayo. Twigeze gukora ikiganiro nawe n'igihe wakwibwira ukuntu igihe cyo 1990 liberation yo mu Rwanda itangira nibwo imijyi yarimo yaguka n'ubundi kuko uburyo umujyi uhora waguka uko byagenda kose. Yego. Sibyo? Yego. Wenda babyumva ntibagire ngo no kwicira business nibwo utubari nka Sun City iwe w'inyamirambo urayizi wowe urumva abantu bavuga ngo ngo niho inkotanyi zankwera zitashye umuntu yubakiye hoteli muzanye ibindi mubizanye gute. Sibyo? Nibwo karitsiye nka Taba Prince warahazi urumva hari ruguru ya mize bita kwitaba zubakwaga genda mbabibona nkubibona gutyo uyu munsi batinga zo karitsiye z'abataha zitagiye kubakwa ibyo ngibyo ubikuye he. Nibwo ikibeho habaga amabonekerwa abitwa abanatari bande yande bose babonekerwa n'abandi bakobwa b'ikintu nk'ibyo ibyo bavugaga ibyavugwaga ku bantu bavuye ikibeho twabonye Bikira Mariya afite inkongoro y'amaraso agiye kuyimena twabonye uzi ko abantu bagezaho urabona biriya bicu turimo kureba ukuntu bimeze forumire ya biriya bicu ukuntu igicu cy'iforuma abantu bakagihimbamo ibindi izuba ryarasa ryahumba ngo ngo rihumbanye ngo ikiri ngo ririmo amaraso bati dura kabindi mu zuba ngo kiri iki igicu cyakwirema ngo dore kukiremyemo umuntu ufite inkota kandi ari igicu gisanzwe mu kanya kiri busandare kikavamo imvura. Ntekereza ko abantu tubwira amakuru nabo tubwira amasesengura bajye bamenya ko agace gaturi intambara kandi w'intambara ya Kongo na Rusizi baraturanye. Intambara ya Kongo na Rutsiro uriya mu murongo alongside ya ikiyaga cya Kivu yose baraturanye. Noneho nituje mu buryo buri large ushyizemo na social media ukuntu yamamaye nari kubigarukaho natwe twahise tugira iyo proximité virtuelle. Nanjye ubu ndi Masisi nahaba nagira gute kubera ko turi kuri kumbuga nkoranyambaga ubu guhamagara umuntu akangira kagicanga masheja nkamuhamagara n'umushuti wanjye w'igicanga nti mfuturira Masisi yabikora. So amakuru arihuta ariko mu kwihuta ntabwo twagira context z'intambara zibura n'impuha zazo. Yego. Kuko na Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaho impuha z'intambara urumva niki kandi nta na kimwe iyo Bible kuba yemera yigeze igiye ngo number 1 oya uko intambara yazigasenya ibintu nuko n'igihe cyasa kigasenya ibindi. Rero nanjye kuvuga ngo kera cyabyicaga n'ubundi social media zibaho zarabagaho kera buya n'ubwo abantu batabya bamenye ko zabagaho hari hataraza social media ziri electronic ariko social media zabagaho kubera ko hari utuntu bitaga igitesanyi ngeze mbabwira amakuru y'abantu b'abasaza ahantu bita ku gitesanyi ngira ngo byavaga kuja mu station abaturage bagiye bahindagura n'ahantu abaturage bahuraga bakavuga amakuru yabaye n'atabaye bagasesengura intambara za Iraq bakagira gute. Urabona ibingibi uzi ko nkora radio y'ibintu bya siporo yego biriya bintu bano ba Karenzi bakora na bakastai n'abandi byo gusesengura imipira abantu we urabizi uri mwana wa NYC buriya urabona kuri mezo trezor aho yubatse habaga ikipe isesengura cyo kora abasesenguzi bo mu barashaje dusigaye durara abasaza bakira abasore ndabazi kwambaye aka ku cyapa bamanitse imipira iriwe iryo sesengura ryarahabaga sinibuka n'ahandi hari nk'ahantu hatatu y'ingenzi radio zari zitaratangira kuza ngo zivuge ibi ariko abantu bakajya kumva uko match iri bugende mbere prediction ziko ziri bugende nyuma betting burya mu byahuzuzaga rero habaho gurwa baje kumva inkuru z'abantu b'inzobere mu mupira ariko babuze YouTube babishyiraho. Na kera rero habaga ikintu stations ahantu abaturage b'inzobere utuza radio nationale Panasonic uzi ko yumva makuru ya 45 yasanga n'iki byose ari buze kubwira abantu cyane ko radio zarafungaga zigafungura hakaba abahanga mu makuru abahanga muri theatre akabazi theatre yawe uri wagiye kubajisha amenyo muri Kongo nahe hose ukunda ari bivuge n'iki byose en fait ubu noneho byahinduye isura yego birimo noneho ikorana buhanga nta shusho nta cyabaye mbwira ukuntu ikitwa indege n'ibihungabana ryayo n'imangamanga ryayo ryaza ntabwo twayibura kuko nasuko yagiye kwa Moise Katumbi ejo muri kajya kwikora ibyo yikora mu bustani bwiwe Sukoyi barayifotoye bayikwira ku zisi yose kuko Sukoyi yasuye Katumbi n'ubustani bwe ikajya imanuka kongera igakora manevre ku nzu ye bamukanga urumva kugira ngo bamuhabure neza none nta foto twabonye uyu munsi ntaki reka twicecekere dutegereze twibarize ngo indege y'u Burundi yaguye mu Rwanda twishije akabazo umuntu ufite amakuru aturusha azatubwire nimuze kuvuga ngo twababeshye tuba dufite nimero kuri channel ubonye ifoto wayishyiraho tukabiga mu kiganiro gikurikiye muri biravugwa kuko nawe David nawe urambwiye uti nanjye nabonye bicicikana inzego z'u Rwanda ntabwo wabona skandale nk'iyo ngo bareke kuyitangaza noneho no ku gihugu
imibano utameze neza. Yego. Icyo kiba ari ikimenyetso, arubitira avuza ifirimbi bakavuga tujye muri vare, mwajyaga he mwavaga hehe, nk'uko umusirikare w'u Rwanda yambutse umupaka bikaba kesi twamenye yose, bigatangazwa n'u Rwanda, Burundi bakabitangaza, yataha tukabimenya. Yego. Ntabwo mu by'umutekano ureba kuri manipower gusa, ku musirikare gusa, ureba no kubikoresha akoresha, nubwo yaba indege ya gisivile, sibyo? Yego. Uzi ko ibihugu bigira ama autorite cyangwa office zigenga indege za gisivile, n'u Rwanda rurayifite. Yego. Twamenya amakuru y'ikirere, kuko muri security ikirere kibarwa nk'ubutaka. Uko wavogera ubutaka niko wavogera n'ikirere, bijya batera metero bazamuka. Ibyo rero tubyumve kimwe, ntabwo amasaha yashiranga na gutya tutarabona akantu kaga press release. Reka ndebe cyo kora nko kuri Twitter ya Rwanda Mode, urumva? Ya Minister ya Defense. Nimba ibura ndavuga nti nibiravugwa nyine. Nibiravugwa kandi amakuru abera ngo tuyavuga. Yego. Nkomeze nkubaze cyangwa se urabanza urebe. Banza umbaze uramba. Witwa Fisto Krisinovich Balanganayi. Afite nindi? Afite ni Tokyo? Afite? Ni Tokyo. Tokyo gute? Tokyo n'umuntu wafashwe muri FDL. Nanigize ngo niwe ugiye kuvuga. Numujyana wa president akaba numwe mu bavuga rikijyana mu ishyaka rya Tshisekedi UDPS. Yatangaje ko ngo igihe kigeze cyuko Republika Demokarasi ya Kongo ngo ifata u Rwanda irwiyomekeho cyane ko ari igihugu gito kingana n'umudugudu ugereranyije n'uyu muturanyi wayo w'igihangange. Uyu mugabo ubu butumwa yabutambukije kuri X aho yavugaga ko abanyarwanda bakunda kuvuga kuri Tshisekedi ngo ariko ntibavuge kuri President Kagame. Balanganayi urebye ku mbuga nkoranyambaga ze bigaragara ko ari umujyanama Perezida wa Republika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Mu butumwa bwe yagize ati nta kintu bavuga kuri bivuga ko byanditse kuri Kagame. Yego. Bavuga kuri Tshisekedi igihe kirageze tugomba gufata akagahugu gato tukakiyomekaho cyane ko gasa n'umudugudu ugereranyije n'igihangange Kongo. Birarambiranye. Ubu butumwa yabutangaje asubiza abanyarwanda banengaga imikorere ya Tshisekedi uko akomeje kwigizayo abo ashinja kuba bakorana n'u Rwanda. Amagambo nk'aya y'ubushotoranyi si ubwa mbere avuzwe n'umuyobozi muri Republika Demokarasi ya Kongo, kuko kuva ibihugu byombi byatangira kugira n'umwuka utari mwiza, Republika Demokarasi ya Kongo yakomeje kwibasira u Rwanda bigera no Tshisekedi ubwe avuga ko yiteguye gukora ubuyobozi bw'u Rwanda kandi ko azanashyigikira uzabigerageza wese. Uyu mugabo Balanahayi witwa Yego. Aya ni amagambo yatangaje ko ngo u Rwanda bagomba kurwiyomekaho. Ibindi bihugu se shaka ari abana beza ko umuntu avuga nk'ibyo bakamuha amashyi. Ibyo ngibyo bivuze mu Rwanda bahita bakubaza aho bikura. Nyine nibivugire rese atavuga. Iwabo baravuga ati yavuze neza abaye intwari yagize gute. Ariko nk'ubu giye mvuze ntangiye gihe cyageze ku Rwanda rwigarurira ubutaka Kongo abakore badutwaye bahita bampamagara bati we urimo guteza ibibazo hagati ya diplomasi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko abakongomani baravuga, abandi yandi baravuga, urumva? Yego. Ntiwavuga nkabo ariko nyine baravuga pe. Ngo biyomekeho u Rwanda. Yego. Ugiye kuri X y'uwo mugabo. Babanje bakiyomekaho sonezo, bakiyomekaho aho badafite uyu munsi kandi ho mu gihugu cyabo. Ubwo rero barimo kuzana indi polemique, bahora bashinja ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba ngo bashaka balkanization. Ubwo no barashaka ikindi kintu kimeze nk'ubukoroni ntazo ukuntu kimeze, sibyo? Ariko ibiri amambu uwo yavuze mu izina rye ntabwo nakwemera ko ari izina rya leta yavuzemo nubwo ari umukozi wa leta. Ariko by'ukuri abaturage bo muri Grand Lac kubera amakimbirane akunze kugenda ari karinga yongera agaruka agenda agaruka. Dr. Faswara gihe hazazamo na trauma yuko abantu bavuga ibintu biri meaningless bidasobanutse, kubera ko umubano w'ibihugu iyo utameze neza, nibyo twavuga mu kanya, haza ibintu bimeze nka intoxication, bimeze nk'ubusagwe, venin abantu bagendana. No kuvuga ngo umwe wese yigaragaza akigaragaza n'ubusagwe asanga we. Umwe extremiste ukamusanga ameze gutyo kubera asanzwe ari extremiste ariko yabonye agatuti ko kubivuga kuko umubano utameze neza, urumva? Niko asanzwe, ariko nemo kubigaragaza ko yumva afite ground yo kwivugiraho. Ariko ntabwo tuzavuga iby'abantu nk'uwo izina rye Nouvelle nagoye kurisubiramo ngo twibagirwe ko hari n'abakongomani, sibyo? Yego. Muri rusange yewe n'abari kwa Tshisekedi n'abari mu mpande z'isi bari pacifique. Turabazi hatazajya umuntu tuyobya ngo tugire ngo miliyoni 120 Kongo ibara kuva kujana kujya 120 habuze abari positive ku Rwanda. Yego. Barahari banabigaragaza
urumva kandi nta kucyo batinya no ku mateleviziyo barabivuga no kwerekana ko Tshisekedi agira buke misere u Rwanda akaruskepgotinga buri munsi kandi ari ufite ibibazo ibyo barabivuga amazina yabo arazwi. Icyo twakora twebwe nk'abasesenguzi no kugira ngo uwo nguwo uje nk'inkongwa mu mutiba w'ibigori ataba ari we wiganza cyane kurusha ibyo abandi bazima bavuga, kuko mu buzima bw'abakongomani muri za 120 millions tuvuga n'aba FCM 23 barimo, nta muntu wigeze ubakuraho ubukongomani. Niba rero nanga atari wabivuze bikavugwa n'undi, niba amakenga atari bivuze bikavugwa n'undi, niba urumva, niba nta munyamurenge wo mu mirenge wavuze ibyo nawe kandi arenkli muri 120 sibyo, ntabwo turi bukererezwe n'ubukinshasa kubera ko batazakoresha amayeri ngo berekane yuko ari bafite ukuri kubera hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi igice cya Iburasirazuba bwose kiza ukuri hafi ya cyose. Wowe rero ukaba uri muri Bandundu, uri Bakongo, Kongo Centrale hafi na Brazzaville, aho kugira ngo umenye ibyo aho muturanye ukaza no kwivanga mu byahantu utaranakandagira nawe usoma muri geography kuko nanyira byiza. So reka tugerageze, ntibyoroshye ku buryo tureba abantu bari muri positive ways zo ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, u Rwanda no Burundi n'ahandi. Noneho ngo rero niba aje nawe akabazanye ikintu kimeze nka brainstorming cyo gucanga abantu ubwonko, nazane fact. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.